tiştekî cuda bê ji wê çaxê em ê nikaribin di asla Sûrî de wê biryardariyê yan ji wê helwesta xwe yan jî daxwazên xwe bînin ziman ji bo vê pir giring e hemû rêxistinên Kurd hêzên xwedî bandor di Rojavayê Kurdistanê de em helwesta xwe bikin yek û ji bo çareseriyê bi taybet wê Sûrî de wê Kurd mafê Kurda çawa werparastin wê Kurd ciyê wan çi bidin dirê Sûriyê de li ser vê em giringî din mijara yekîtiya helwest û ban her kesî dikin gotev li vê bibin ji bo got em derfet nedin fırsat goga fırsat ji dest me biçe yan jî gelê Kurd dîsa bêpar bîne di Sûriya pêşa rojê de. راستی جی ام پیواجو که گله که دیروکی دا ام در باسته بن اف پیواجو دیروکه کنه ج دیروکا سوریه یا کو به دست همی پیکاتین سوری بینیفساندن او جبو چونا بر و پیواجو که سیاسی یا نه پیوست همی کس دوی پیواجو سیاسی دا جی خابگرن و ام دبینن یعنی افدمک براستی کر هولدان و جوین اگوتن دار خستن جبو یکریزیا مالا کردی تکرن انتخابن وی بیشن یکریزیا مالا کردی دبی دمیدا براستی جی گرینگی کوی دیروکی هیا و ام وی دبیشن دوی همی طرفين كردي ايكو هي براسي جي لهف بجبن وحمي برجواندين خي حزبي حمي ناكوكين كو هي دكارن جبي دور بكبن والسر اساسي يكريزيا خو بدن افاكرن وهر تم وقت مجلس سوريا ديمقراطيك ما تكسكريا براسي دوزا كردي دوزا كنتاويه غرق بيچارا سركرن دوی جوینه ده ایدیش همو گله مره دیار به کاچما اصلنگی هنه جبور چه طرف دیتر نای هورزیه هر وها اف کم جوین جی جبوگو زخته که جالیه گله کرد لآلیه دن ببه داگو بین هورزیه که به هوا دور پارتیان پیانه که پارتیان انا کسی دیس جاره کدن دوباره کم جبوگو ام به یک شانده به کسی گوت خواست دیالوگ کردار بکن یک شانده ام دیالوگ بکن داگو ام کاربن ما فگله خوا د سوریا پیش روزه ده دست